Vidiš šta se zbog tebe desilo. Sve si ovo ti kriva. Ja kriva? Jesam li ja sinoć upala ovdje ima mala pištolj? Ti si kriva. Ti! Ja samo hoću da mi kažeš da me voliš. Ali ne volim te. Ko je ovdje glavni? Nosi oružje. Inspektor Murga, gospodine. Jeste vi pregovarač iz ministarstva? Eto ti si. Ja šta sam ja. Si me zbog njega ostavila? Jel to taj? Pa dragi Grdoba, pa mene žene uopšte ne interesuju. Evo, možete pitati ovdje koga god hoćete. Ja sam ono. Peder. Peder i to 1/1, dragi Grdoba. Ajme, gadljivo. Dlak. U kafi? A, stvarno, nije normalno, sad ću reći. Marija! Hello. Pozdrav Sanjine. Šta ti još uvijek s ovom? Jesam. Šteta. Baš šteta. Kako misliš? Pa šta kako mislim ti tako fin, talentovan, naočita ona takva rospija? Ma nije rospija, ona jest malo ters prema drugima, ali prema meni je dobro. Vidio bi kako bih ja bio dobar prema tebi. Ako se ikad predomisliš, imaš moj broj. Javi se. Šta hoće ovi krele od tebe, a? Ma, ništa, pusti njega. Nego, Ajna, sve hoću da te pitam, šta je bilo sa Grdobom? Jesu ga osudili? 10 godina. Fasovo 10 godina. 10 godina u čorki, ništa se ne može. Samo da ne pobjegne iz zatvora. Pa to ima samo u filmu. Jo Bože, pa nestala mi je Dolčica Gabanica. Pa ko je mogao da bude tako ohol? Iskoristivši nepažnju zatvorskih čuvara, osuđenik je u ranim jutarnjim satima uspio skočiti sa drugog sprata i pobjeći u nepoznatom pravcu. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova još napominju da je riječ o izuzetno opasnoj i agresivnoj osobi, te se savjetuje građanstvo na izuzetan oprez i predostrožnost u slučaju kontakta sa istim. Vijesti nastavljamo sa pregledom najnovijih... Nikad se ništa normalno u ovoj zemlji ne može desiti. Bubiće moja, šta ovo ovako mi ruši? Evo, taman sam kalju pristavila. A kuhaš kalju? Ma to, srce moje, kuhaj kalju, to je jedino jelo koje ne zgovnjaš. Neki dan kad si mi kuhala one dalmatinske pičuoke, satruo se žvakajući ko da je palmino lišće. Pičoke?
Dobro, nemoj me za riječ fatat arpičoke. Ama nije arpičoke, nego artičoke. Nemoj me srklit, artičoke, isto govno. Fataj se kalje, to je naša jela, naša kuhinja. Eto, nanete, čitav život hranila arpičokama. A kukavica nikad nije ni čula za to. Nisam ni ja bolan. Nikad se kod nas nije jelo bodljikavo lišće. Kuhaj kalju, to zna svaka budala skuhat, a ukus par excellence. Pa jest, treba malo svilenog kupusa, malo mrkvice, malo teletine i onda dodaš šta ti god padne na pamet i eto ga zaprste poliza. Evo, oni žabari, Italijani, oni su od one pice napravili svjetsko jelo. Nema kvadratnog metra na kugli zemaljskoj gdje ne možeš pojesti picu. Oni bolan da imaju kalju. Oni bi je odmah nazvali kaljari. A jest. Pa bubo bolan, mi nemamo damara za biznis, ništa ne znamo prodat. Mjesto da imamo naš svjetski trend po čitavom svijetu da otvorimo kaljarije. Kaljarije? Pa ja. Ko što je pizzerija za picu, tako je kaljarija za kalju. A, kaljarija. E to baš svjetski zvuči. Pa šta je ovo prazan frižider? Ništa nema za mezu. Pa jesam kalju pristavila. Ma šta ti je, jesi normalna? Dolazi mi gospođa ova Laura na maksuziju, ne mogu je dat